أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله.
sini ke saudara Pak bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mahuli mga miulia musim maha suci maha tinggi Allah. Sasanglitan iban pupujihan tuput dapat Tuhan natu Rabbul Alamin. Tuhan tagmilik sin hababaw sin dunya labi luwa adlaw akhirat. Sarta magniksaksi aku sa bunnal tuud in Allah subhanahu wa ta'ala isa-isaniya. Wayruun sali samandingnya tuput dain Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta salawat iban salam papanghu natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kahinapusan, Nabi sing kita niyo garandilan, Nabi sing kita niyo kalasakan, Nabi sing kita niyo uupihan haparkala pag-ibadat, bangkitan niyo miyagad, hapamando sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tanto salamat kita niyo riha dunya labi lubad wa akhirat. Sarta salawat iban salam kanya danain mga lundang karabat niya, iban sin mga sahabat niya, iban sin katam miya magad, hapamandu habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hajarin niya mga ummatan beriman, patattapun sing kita niyo in pagmabuga na to pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala nag-amay-amay ka to tanyo halam sing Quran. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kamu mga beriman, o kamu mga namamarataya pa Allah subhanahu wa ta'ala, iman pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabuga kamu sin sampurna kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban ayaw kamu mikimatay buat malaingkan halawm likusan sin pag-agama Islam. Biara kita ni biyaitaan sin mahasud si mahatinggi Allah. Ayaw kita niyo mikimatay buat malaingkan halawm likusan sin kalima la ilaha illallah. Ayaw kita niyo mikimatay buat malaingkan halawm rida sin mahasud si mahatinggi Allah. Sababi siyo-siyo inyabutan diagpakan sing kamatay halawm likusan sing kalima la ilaha illallah. Isiyo-siyoin diagpakan diatungan sing kamatay halawm likusan sin agama Islam, tantu mga kamaasan sing kami paruntungan dakula. Sa isiyo-siyo indiagpakan sing kamatay, isiyo-siyo impiaratungan sing kamatay, bukun halawm likusan sing pag-agama Islam, bukun halawm likusan sing kalima la ilaha illallah, tantu mga ummatan beriman kajuljanaan kanyarakul. Angkan mga ummatan beriman, himinang kita niyo sindaakan si mahasud si mahatinggi Allah, sarta lumayo kita niyo hamangan liangan niya. Himinang kita niyo sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, babayari kita niyo hadunya, babayari kato tanyo in ni'mat sa laggo ni'mat kabuhi. Usalun na to pakabayaan sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Sarap tumtumon sing kita niyo mga palanggungan sing kami aagama Islam. In dunya maglabay, in kabuhi sing kita niyo bukun kakkal, angkan himinang kita niyo pataurun na to, in panumtum na to pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Sarap in dunya ini mga ummatan beriman, lianat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ahadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun wa ma fiha illa dzikrullah wa ma wala aw aliman aw muta'alliman. Long sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, in dunya ini lianat simahasud simahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala agad na in lunya illa buat malainkan
in mga sila amuin nanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sim mga sila imihinang sing karayawa na mo ini kasuok nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aw aliman, iban sim mga sila amuin tagapangati agama Islam, panday-pandi ka la agama Islam. Aw muta'alliman, iban sim mga sila amuin nanununtut ilmu, iban sim mga sila imakati sin ilmu, iban sim mga sila amuin masub pa ilmu. Bangkitan yung maraya, biasin nasabot kain na. Bangkitan yung maraya, amo hindi kita yung makalamod mga lianat si mahasot si mahatinggi Allah. Muna-muna pataurun na to mga ummatan beriman in pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pataurun na to in pagsabot na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pataurun na to in pagzikir na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pataurun na to in pagbasa na to Quran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manumtum kita nyo daran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asupaya kita nyo di makalamod mga lianat si mahasot si mahatinggi Allah ta'ala. Sabab bang na to tumtumunin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang na to daran tumtumunin Allah subhanahu wa ta'ala mga ummatan beriman. Tanto tumtumun kita ni si mahasud si mahatinggi Allah. Tanto bang na to tumtumun daranin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto di kita ni pasaran. Tanto mga ummatan beriman bang na to diaran tiumtumin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto parialaun kita ni si mahasud si mahatinggi Allah. Di naman na dunya labi luwa ado akhir. Ang kanlang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurukum. Tumtumani wa kulang sin Allah ta'ala. Hamanga kanikmat-nikmat namun yan bius ko kanyo. Nikmat maaslag iban sin maasibi. Tumtumani wa kulang sin mahasud sin mahatinggi Allah subhanahu. Bang nato tiumtumin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nato daran lialagtik indila nato nanunumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto tumtumun kita nyo sin mahasud si Allah ta'ala. Tumtumun kita nyo sin katan sultan amu indiha dunya. Wayroon na sa rayaw-rayaw amu in katumtuman kau sin nakura sin katan nakura. Dayahan hakatan dayahan amuna in Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan mga ummatan beriman bangkitan ni maraya tumtumun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pabiad diinin lupa ragbus na to. Misan pa kita ni miskinan, misan pa kita ni uno bangsa, bangkitan ni daran na nunumtum pa Allah ta'ala. Tanto mahal kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayt. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In piag biddan, in saparati si manusia nanuntum siya patuhannya iban sin wala siya nanuntum patuhannya. On piag biddaan nila. Mathalul hayy wal mayt. Biasa pantun buhi iban simpatay. Ay bimana mga palanggungan sing kami agama Islam. Bang hinambuk manusia daran siya nanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pangatud kanya si mahasud si mahatinggi Allah buhi. Tumtumon sing kita niyo. Bang siyang yanan buhi mahal ka. Sa bang siyang yanan patay wayroon na halka. Bukon ka mga ummatan bariman. Misan pa siya pilakan. Misan pa siya kawasahan. Bang siya miyatay na tanto wayroon na halka niya. Misanin anak niya mabuga na sumuk ka niya.
Misani na sa kampong niya mabuga na limingo kaniya. Sabab may ta mga umat ang bariman, inta upatay wayroon na halka niya. Misam pabiyad di inintaasin darajat niya. Sabang intaw yang buhi, mahal ka mga umat ang bariman. Nabiyat turaim piagbidaan sin manusia. Misampa siya maputi, misampa siya maitom, misampa siya uno bangsa, bangsiya na numtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahal ka siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kan mga umatan bariman, din ha mga makanat o pangadya na hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang kita ni mabaya, di makalamud ha mga lianat si mahasud si mahatinggi Allah ta'ala. Manumtum kita ni udaran pa Allah. Tumtumun na to in Allah subhanahu wa ta'ala. Simura kita ni hapanawan, simura kita ni tasimplin, simura kita ni harakat, simura kita ni lagi hinang. Tumtumun na to daranin Allah ta'ala. Daran na to sabbutunin Allah subhanahu wa ta'ala. Asupaya kita ni humalga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahal ka mga umatang bariman ni pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Narang kita ni mabaya, humanong imbigi jantong na to. Mabaya kita ni humanong imbigi jantong na to. Di kawakan na to pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di kawakan na to. Sabab siyabot limpang si mahasot si mahatinggi Allah ta'ala dalam sing Quran. Ala bi dhikrillahi tatmainnul qulub. Unubukon ka in pagtumtum pa Allah. Inyan hikahanong sin jantong si manusia. Bukon ka in pagbasa sing Quran, bukon ka in pagibadat amo ini katumtum ni pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan kahanong simpangatayan si manusia. Sa jakpat na manusia amuin himanong in jantong niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kan mga umatang bariman, bangkitan ni mabaya halgaan sin Allah ta'ala, bangkitan ni mabaya parialaon sin Allah ta'ala, bangkitan ni mabaya di pasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di naman hadunya labilu wa adda wa akhirat. Pataurun na to in pagtumtum na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma wala iban din hamanga nakalam wayroon nakalamud lianat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin mga sila imihinang sing karayawan, imihinang sing karayawan amuin ikasok nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aw aliman, bangkitan ni mabaya amuin di makalamud halianat si mahasud si mahatinggi Allah, magpaun kita ni amuin mga manusia takapanghati. Paurun sing kita ni haging hawabaran sing kita, maglugto kita ni umati sin agaman na to, magluwas lungsad kita ni umati sin pag-agaman na to. Asupaya kita ni mga ummatan bariman di makalamud halianat si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hindi na mga wayroon nakalamud lianat sin Allah ta'ala lom sin dunya aliman taka panghati agama Islam, makahati sin agama Islam aw mutaalliman iban sim mga sila amuin nanununtut ilmu, imahati sin ilmu, masub mamuso ilmu, masub magdungo ba kaguruhan, masub magpangaso sin ilmu. In mga manusia yatto siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala sila nakalamod halianat si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalagihan mga umatang bariman, humati kita ni sin agama. Kalagihan humati kita ni sin agama Islam. Sabab in agama, in ilmu landu mahal ka, in panghati landu mahal ka. Makabatok kita ni pahinang marayaw, makaanib kita ni rin hamanga hinang mangi, makabatok kita ni simpag tauhid, makabatok kita ni sin sampurna pamarat saya patuhan. Doon labay hapang hati mga ummatan bariman. Bang kita ni mabaya, magdapa-dapa sin karayawan, humati kita ni sin agama Islam. Nabang manusia di na humati sin agama niya, di na manuntut ilmu, di na magpangasuruha mga kaguruhan, tanto mga manusia yan wayroon karayawan niya. Long sin Abu Darda radiyallahu anhu,
An-nasu thalathatun. In manusia tuin taud dia. Tu na bahagi in manusia dia dunia. Panagnaan lang sin Abu Darda. Alimun. Amo in mga manusia alim takapanghati. Aw mutaallim. Amo in mga manusia nanununtut ilmu. Himahati narasubo sin mga paryalan pag-aakama Islam. Ini katulong sin Abu Darda. Hamajun la khaira fi. Manusia bukun alim iban sindi na siya manuntut ilmu, di na magpangasubuh kaguruan, wayroon na suba ilmu. In mga manusia yat tulong sin Abu Darda. Hamajun la khaira fi. Wayroon karayawan. Sabab mayta di kumugdan in pamarataya na to patuhan na to Rabbul Alamin bang bukun labay ilmu. Di kumugdan in pagsambahayang na to bang di timindo ka ilmu. Di kumugdan in paghaji na to bang di timindo ka ilmu. Di kumugdan in pagjakat na to bang di bang bukun bang di lumabay ilmu. Ang kanlong sin Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Man la yuhibbul ilma la khayra fihi. Siyu-siyuin di na masuba ilmu, isiyu-siin wayroon na baya, humati sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wayroon karayawan sin ta'ala. Biya na sinari mga palanggungan sin kami agama Islam. Di kumugdan in pag-ibadat na to. Di kumugdan in uno-uno perkala ibadat. Bang siya di timinggilain mo. Kalagihan mga ummatan bariman, hatihun sin kita ning pag-agaman. Humati kita ni sinilmo. Ang kanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ipagdua niya. Puas suwo iban sin puas maghrib. Aun din ha mga dua sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panagnaan piya ngayon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadwaan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dua sin Nabi sallallahu alaihi wasallam puasu wa iwan sin puas maghrib kaya baita hadis sin Nabi. Panagnaan piya ngayon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ilmu piya ngayon sin Allah, piya ngayon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pa Allah ta'ala. Amuin ilmu magmumpat. Ilmu amuin ikarikil kamumpatan di hadunya labi lupa adawa. Tumtumun sing kita niyo mga palanggungan sing kami agama Islam. Wayroon ilmu magmumpat di habang sin dunya labi lupa adawa akhirat. Buat malainkan amurain Quran. Buat malainkan amurain hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amu yan in pagbahasa ilmu magmumpat. Magmumpat sa dunya akhirat. Apabila na to inibiyawbukan in Quran iban sin hadis amun ilmu amuna inin pagbasa hun ilmu tiblok. Wayroon na sa rayaw-rayaw ilmu alam sin dunya. Buat malainkan kawaon siya hapadduman sin Allah Ta'ala muning Quran iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halam sin dunya mataud ilmu mga ummatan bariman. Aum pagtahon mga sihir. Ang kanaon waktu maadjay bin manusia. Amo in mga manusia nagdarasin ilmu sihir. Maglupad. Inilmu yat tuwayroon kamumpaatan niya mga ummatan bariman. Sabab mayta. Ilmu syaitan. Wayroon kamumpaatan niya. Gammanin ilmu yat tuy kabinsana kaniya adlaw. Haadlaw akhirat reject yat mga ummatan bariman. Di yato'y kapaglagi adwa. Ang kanin pangayoon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin ilmu magmumpat. Amuin ilmu ikakusog sing kabuka na to patuhan.
ilmu amo ini kakusog na to mag-ibadat patuhan. Ilmu amo na in ilmu sarayaw-rayaw amo na impadduman piyangin sin Allah Ta'ala iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini karwa piyangayo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rizkan tayyiba iban sin rizki marayaw, rizki halal. Sabab mga ummatan beriman wayruun pus niya misan pabiyad diinin taud sin rizki mo yan atat kala in rizki yan bukun marayaw, bukun halal, tanto inyan di siya matang amo in rizki marayaw sa inyan rizki amuin gamani kabinsanan na kay mo, amuin pagtakon misam pa siya mataod at tatkala in rizki yan kiyawa mo labay din haram, kiyawa mo halaway yung pagdupang at tatkala in rizki yan nagpataod ko sin pangarta, nagpataod ko sin uno-uno na sa bukun siya marayaw sa bukun siya halal inyan rizki gammanin rizki yan kabinsana na kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalagihan mga ummatan bariman misan in rizki mo hadlaw ini tiyo-tiyo habang man siya halal, habang man siya marayaw amuin misan siya tiyo-tiyo ikakusog mo mag-ibadat patuhan, misan siya tiyo-tiyo ikakusog mo magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, misan siya tiyo-tiyo mainang sa rabi katumtum mo pa Allah subhanahu wa ta'ala na misan pa siya mataud bang malawa na isabing panumtum tapatuhan kaya lamuran sin haram, kaya lamuran sin pagdupang, kaya lamuran sin pagtakaw, kaya lamuran sin pag-anyaya wayroon dayat tupus niya mga ummatan bariman misan pa mataudin pilak na to sa ingkalakihan misan siya tiyo-tiyo lang sing kamaasan uras sangsa amuyat to indin hamang sarayaw-rayaw mga ummatan bariman. Ini katupiya ngayon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amalan mutakabbala iban sing kakahinang amuin amal taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab bukunin kata na amal ibadat ini taymaun sin Tuhan amurain taymaun sin mahasud si mahatinggi Allah ta'ala bang siya miyagad hapamando sin arama, bang siya miyagad hapamando sin Allah Ta'ala muna in Quran, miyagad siya habitikan sin Quran iban miyagad siya hapamando sin Nabi sallallahu alaihi wasallam labay hapamaham sin mga sila salapusan sabab bukuning katan naghilang amal ibadat taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalagihan mga ummatan bariman bangkitan ni mabaya taymaun sin Allah ta'ala lumabay siya ka ikhlas iban pangagad pa Nabi sallallahu alaihi wasallam piya ngayon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin amal taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan makana to pangadyan suway kita nyo daran pangayon na to pa Allah ta'ala muna pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala mangayo kita nyo pa Allah ta'ala panghati amuin panghati liyabay siya Quran liyabay siya hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab mahinang yan sabab ikasan niyang kato tanyo rihadun niya labi luwahadawaka damikyan pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala daran na to idwa pa Allah subhanahu wa ta'ala habang man kita nyo rizki yan sin rizki halal misan siya tiyo habang man siya magmumpat hikakusog na to manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pangayon na to daran pa Allah subhanahu wa ta'ala habang man inibadat na to taymaun sin mahasud si mahating di Allah subhanahu wa ta'ala sabab maluog kita ni magibadat bang di taymaun si mahasud si mahating di Allah murah-murahan mga kamasan sin kami iban sin kamanghuran sin kami pag-agama Islam hanugharaan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin dihilan sub iban baya umati sin agama na to
iban dihilan kita nisin Allah subhanahu wa ta'ala kasay iban kusog mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban patayun kita nisin Allah subhanahu wa ta'ala halawm likusan sin agama Islam wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa li sayyidil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullah. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال ربكم ادعوني أستجب لكم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. استقيموا صوتكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. المسلمين. الله